leeto la rona le simolla fa leeto la rona kile bona ebile go riana re thari re kopana le monna o botlhokwa gompieno monna o fela rara ke monna o botlhale ke monna o ratang Setswana ke monna yo kwalang ke monna yo buang ke monna e leng gore tota ga go rata ka go reta ga go rata ka go tsatsanka go ja monata go bala mabala a kgaka ya re ka tsatsi lengwe le rona re tla tshwana le batho ya re ka tsatsi lengwe le rona re tla tshela tshelo jwa manobonobo thaka tsa metoro ga e rekisiwe le fa o ka nna gopane wa moikapari toro ga e rekisiwe le fa o ka nna modidi wa ntee motopo ya me e tlola melelwane loleme lwa mmala wa sebile le kopane le dikgele ke Setswana khumo dumela mo go wena dumela toro ya me e tlile go ntshedisa toro ya me ga nkitla e ntshedisa o tla ja ditshegoro re ikete ya go tsitsitla mo madimo tlile go pitika wa atlegile modimo wa go file tshiamo wa atlegile modimo wa go file tsotlhe tse di go tlhokisa mmeroko toro ya me ke go bona tswelopele toro ya me ke go bona thaka tsa me kwa ga e di fitlheletse khumo toro ya me ke go bona mme gape toro ya me ke go bona fa tselona le netefatsole le ditšhono di sa tseye letlhakore toro ya me ke go bona ke toro right ke go rogisitswe fana ke toro ya gore ke go bone ya gore ba ratile ba latedi ba bua Setswana se se monate ba go itse ke itumetse thata gore tota wa bo kgonne go itla go ne go le bonolo hela ke dumela yalo le nna no go le bonolo ne le tsela e leng gore tota ne ke ntse ke beile ebile ntse butswe ke modimo le badimo gore ke tla goroga wa itlhaloga ke itumetse thata right ke itumetse mo jaanong batho ba tle ba tshege ba re ntlha go na le ba hela wena wa fela no ke a go tota hela ke nagana gore go ya ka gore o tsetswe kae wa marafi o fi wa ntlha gore re heleletse tota ya le nna hela le fela ga ke tse gore wa e bona ke a e bona yaanong rona ka kwano re batho ba hela o ka utlwa sentle re batho ba hela ke dumela gore ke tsela e leng gore re tsetswe ka yona ebile re goletse ba marafing o ntseng jalo go ntse fela jalo go potsetsa lengwe ya me e ne e tle re tshotshwane nna ga ke lo go lefutsi ke re ke tshoswane no ka go tlhaloganya sentle jaanong ke tsena go e ke go amogele ga ke batlo go itsisi ke batla wena o ikitsisi o bue le batho ba ba ratang bua Setswana se se monate ba ga tshwente ke tse tšhono eno ke le dumedise ba lotlhe kwa lo ka tswang le kwa teng ke teng fano ke bidiwa mogote wa poko ke dumela gore mogote o setse o itlhalosa re ke mogote o feng ke mogote wa poko go ntse fela jalo mogote ke leina la bodiragatsi nna tota hela ke bidiwa Klassen Alfred ke tlhaga ke le teng tota mo Aforika Borwa mo Bokone Bophirima motse o bidiwa gatwe ke Boikhutso mo Ventersdorp ke teng mo e leng gore tota hela ka nako tsotlhe ke fano wa itse batho ba ga ba dumele gore ke tsere leeto go tla go bona mme le ka ntlha ya gore motho o botlhokwa jaaka o setse o ikaile gore mogote wa poko re tlisitse kwano ke poko yaanong e re fela wa itse re se ka ra senyetsa batho nako re tsene mo puisanong ya rona e leng gore kgale ke ntse ke e lebeletse o ba bolelle gore wena ga o le re Klassen ebile ke rata ke re wena jaaka o le mogote wa poko o mang o goletse kae le go fitlha fa tota hela nna raitso nte hela ke ileke ga ise ke tsamaye ke bua ka nna semmuso gore nna ke dira jang batho ba bana hela dipoko le nna tota hela ke ipa kwa le kwa hela fela nte ke leke tota go itsise ba gaitso gore ke nnile le lerato la poko ke nagana ke ne ke santse ke le kwa sekolong le teng ke ne ke ile kgatlego fela ka gore o kile bana puo e monate ya Setswana thata ke ne ke le motho wa di-presentation yana go le gontsi ke ne ke utlwa ka tsele ke buang ka ona gore mara nka dira sengwe wa ntlhaloganya but ke sa lebelela puo ya Setswana ke lebeletse puo ya Sekgowa wa ntlhaloganya e rile ke le mo dikgaisanong tsa sekolo tsa poko
ke bona gore go fane go bokgoni tota go moruta bana mangwe ka tsameleng ke mo lebetse ba re ke moruta bana pheko ke ene wena nthuta o kila bona e re ha ke kwetse Setswana mme fela ke sa kwala sentle mafoko a mang ke sa bui sentle a re monna go buiwa jana e seng jana wa bona so ke ene motho nka nnang ke re gore o nkagile o ntirile motho ke leng ene o ntirile mogote wa poko ke simolotse fo go simolla go rata Setswana e ne ile ka grade 10 ga ke gopola sentle le teng ke ne ke etela o ne o ka se re ke tle go bokela ruri ke ne ke etela hela go fitlhelela ka grade 11 because grade 11 ga o sa tlhole ko sekolong ba sa go letla gore o fitlhelele mo dikgaisanong tsa bo dipoko bolo focus on going to grade 12 ba go batla fela fo so e rile go tswa fo ke fa ke tlogela gotlhe ke tsena sekolo nako e rile ntse ile after grade 12 ya me e bile grade 12 go thata ka gore ga ona nako le gore wa go boka ga go kgonege ke buka hela so go tswa fo after grade 12 ke ba ke dula mo gae gona le group ya setso ka fa gae ba ne ba ibitsa ba re ke Ikemeleng cultural group so ke ne ke le motho ke binang setso kana go gola ke re nka se tlhole nna ke ga o ka ke wa binela ruri wa itse bo majae ba ne ke atle ke ba bolelele gore borra le ka se binele ruri ke re no nka se tloga para seopeana tota ke motona ya ke re tota ke motona yana e rile ke ntse ke dutse mongwe wa bona tla mo go nna re monna re supra ke tse motho matlhalogane a re supra o etla boholong mo so di tle go tlhoka gore go go tsenyeletsa mo se re se dirileng mme wena o tla tsena hela ka poko o re boke pele re simolola o boke re supra pele re simolola teng ya ke nna o gona bothata ba ga itshubile ke ikapara le busa ka ke tsama ha ke tsena go wena khanya gore ba tsena nna ke a boka so go bokeng game ke nagana ne le ka 2017 because ke feditse matric 2016 2017 ke fa nna gore wa nnopola mo gare ga bona gore monna wena o ile go mpoka ko Taung kwa Sopa wa tlhaloganya panna go mpoka kwa Taung kwa Sopa o tlile go bulela o tlile go ntsa go tswa go kgorong go hitlhelela ke dula fatshe gore ana ya ka o bua yana re ra gore re supra mahuma pelo tona kgolo ya bokoni bophirima ya malobanyana fale re morere re ra le boga ga nne se ka ene tota re o re moitseng ja ka mogoto wa poko tota ela gongwe le go nkitse lo ka bola sa nkitse ka gore ke dumela gore morago ga fo ke fa ile gona mo ile gore ke simolola ke tsa poko ke simolola ke tsa poko ke re no man go fa botshelo boteng morago ga le dinyana le bana ba ntikile ka lona ke ba ke bona gore mara gore madi e teng mo Setswaneng ya re no Setswana se monate se ke ha ke dulaela mo Setswaneng yana ke ha ke ka balaela mo Setswaneng go fitlhelela jaanong le tota ya la ke fitlheletse dilo tse dintsi ka one poko fela re tle go nna re bua ka tsone re tla nna re ntse re di atlatla o ska wa entsha yotlhe ka gore ke tshwantse ke nne ke latlhele fale ke nopole fale ke kopanye yana ke batla go tswala mollo jaanong kana wa re o re classeng ke nnile le segola gore ke kopane le kgaitsadio le bonna ka gago ba nthaba rona re makgwanya na mantshonyana ke ka mo re leng bo class ya no be ke ipotsa ne man reo ga ba bua Setswana se se kana mo pokong jana e rata mme le lekgwale le ntshonyana a re reng ya nong poko e ra e bona gore e simolotsegile ko sekolong gore tota ke seo se o se ratileng ke seo se ratileng motho na ka re ke passion passion ya be e felletse le gore ke yone re go bonang jaaka o ntse jaaka ke ntse jaaka bontsi jwa nako bagolo ba tla nna ba ntse ba re tsamao ye sekolong fa le o feditse grade 12 he go ita gore ga o fetsa grade 12 wa bona nagana jang tlhaloganya me ke nagana gore nako ke santse ke tsena go simolola ke tsena sekolo ke ne ke na le monagano gore nna ke tlile go itirela ga ke tle go berekela motho wa tlhaloganya ke tlhaloganya me go simolola sekolo ga e ile le fa ke fetsa sekolo ga ke nna le monagano gore nte ke ya go batla tiro ka gore ke ne ke ipoleletse gore tlhaloganya me ke yone tlileng go dira gore ke se ke a dira ke tle go nna le sengwe se leng gore se tle go dira gore ke se ka batla tiro ke se ke ba ke direla motho mo wa bona go fitlhelela jaanong ga ke ipone ke direla mo
Banna. ga ke ipone ke dira go le gongwe ga ke ipone ke ipona ke le mo studiong all the time ke dula ke recorda kgotsa ke rana my own business ke bua gore wena dira se wa ntlhaloganya ga ke bone ke tle go direla mong o fitlhele mo motseng mo go na le bo di-project gatwe go bankanywa tsela se kae go batle batho ba le ba kae tlayang le tle go dira fudu wa ditlhaloganya ke a ditlhaloganya ke re nna ke siame e se gore tota o dinala tse di metsi e le gore tota o itse gore tota go dirisa lereo la seeng passion ya gago e tla go jesa passion ya gago ya go tlhokomela passion ya gago ke one go itumedisang ebile ga e go letlelele gore o dire se e leng gore batho ga bana passion e bonang le yone ba e go se dira jaaka go fudua no nna tota hela tseo ke siame ka tsone o fitlhelela re mo ntlong ntha gore monna wena ga o batle go feleletsa o berekana wa bona gore bana ke o na le bana ke ba batla go batla dijo e se kgale se ke dilweng ke se mmolelela ke gore no nna ga ke tle go berekela mathumo se ke se dirang se tlile go dira bonnete ba gore bana ba me ba tshela bana ba me ba bona thuto bana ba me nna batho ka selo se ke se dirang le ka le fa tota la re itse gore o tshwanetse o feleletse o ile sekolong ga ke na bothata le go ya sekolong ke lo bona le go nna le pampiri e supang gore no o a itlhaloganya ga ke na bothata fela se ke ba se belelang ke gore mphe nako ke nne le madi a me ke se sekolong ke tla go ba pampiri o ke diretse ke di dira ka gore thuto tota yona ya tlhokagala ke nagana gore le fa o ka nna talente go le go kana ka thuto yona tota o tshwanetse o nne le thuto bagolo ba itse go gae kwa gore ba se ke ba go bona o ka re ga ona ditetswana jana o godile le ga o setse o tshwere kgang ya gore bana ba teng nna ke tla ba bolelela ke ba re ke renya bana ba reo ga ba bolawe ke tlala bana ba reo wa itse o ba tlhokometse ga ke ntse jana ke fetsa go tswa mo studiong sa reo a dira matshetse ka metsotso jaanong o tlaela tlhoko gore tota ke so se re buang ka sone re re ke passion e mo tsayang e mo tataisa e montsha mafelo yaanong tota mo leetong le la gago le rara a o kile wa nna le dikgwetlho kgotsa ke atle ke re botshelo ga nke nna smooth sailing man wa bona nka nna ke gora ke re dikgwetlho ga o le modiragatsi an artist di nna teng ga o simolola tlhaloganya dikgwetlho tsa ga o simolola le fa o setse o tsweletse ga di tshwane ka gore ga ke simolola ke nna le go nna thata gore batho ba feleletse ba batla gore e tshepekotsana go nna thata le gore batho ba mphe attention a bone ba utlwa gore go diragala eng kana go nna thata gore motho a press linki just because ke postile wa tlhaloganya so those are the challenges e leng gore e rile ke simolola ke ne ke na le tsone right now ke nagana gore challenges tse di leng teng ke di challenges tsa ledi madi tota ga o le artist go tlhokega madi segolo bogolo jang ga o le artist e leng gore maybe ga ona your own studio time o tshwanetse o batle studio ile gore go batlega madi tshwanetse o batle motho e leng gore wa go manager go batlega madi o tshwanetse o batle motho go direlang di artwork for your poems maybe ga ke ntsa poem ka lorato o tlang kwala lorato bontle go batlega madi tshwanetse ke go performa ka go batlega madi tshwanetse ke go batla funding go batlega madi wa tlhaloganya but ga o na le tlhaloganyo ke dumela gore o tlile go kgona dilo tse tsotlhe tse ke di buileng di batla madi ga ke na le mo dilong tsotlhe tse ke di buileng ke dumela gore ke na le studio time ke sone se now ke dira sengwe from studio time sa me ke dira madi from studio time sa me so ke nagana gore ya ke tsone dikgwetlho tse e leng gore ke kopana le tsone thata go tlhokega fela ledi bagaetso gate go tlhokega ledi mme re o le boleletse gore o tlhoka eng go na le dilo gate ke di-partnership ga o ikitse gore wena o kgona go kwala jaaka go kwadilwe le mao le monate go nne go ntle ga o itse gore o batla gore o na le phisego ya gore reo o ka mo manager ka go direla madi a mantsi yaanong ke kopa gore le mo boneng le tle le mo following ko Twitter le mo following ko Facebook a tla le direle madi yaanong ke tsone dikgwetlho tsa buang ka tsone tseo mme tota mo dikgwetlhong tsa gago tseo di buang ga o isola tlhele toulo wa bona mo botshelong ga ona le sengwe se o se direlang ke dumela gore ga go bonolo gore o feleletse o tlogela se o se dirang ke ne ke bua maloba ke re selo ga o se rata
ga o se tswafile ke la bona Yeah. selo ga o sa rata ga o se tswafile selo ga o sa rata tlile go se tseela matsapa so le nna ke nagana gore motivation o montsi thata because ke gopola ka 2016 ke nako ke fetsa matric 2016 e rile re feditse go kwala go tle go siama re emetse di-results kgwedi ya December sa teng ke fa mme a tlhokafala ke tshwanetse ke go bona di-results ke fa a tlhokafala so ke dumela gore that's motivation enough because re heleleditse re nna kgang ya gore re ona tshwanna ke go tla go dula le rona bo abuti le bone e setse le batho ba ba itse ba tlhoma menate ba ntse re ba bona nako e wa tlhaloga so e benna motivation mo gona gore no go ra gore ke nako ya gore ke tshwanetse ke itirela ka gore ke eno e le gore o re thusa mo re thusitse fale le fale jaanong ka seo ke gona yela gore motho o ikemela mo botshelong jaaka ke setse ke buile ka bana botshelo bontse jalo go bana ba re tshwanetseng tota hela re dire bonnete ba gore ba bona dijo ba tle go bona thuto so motivation o montsi thata le mo le ke dumela gore la o tsena nne kgona bona gore ga re bantsi go le go kala ene o fitlhela batho ba e leng gore ba iketlile hela mo ntlong ba dutse wa bona gore ga go dire batho ba le bantsi mo ntlong so ke go tswa mo go rona gore rona re dira jang gore dijo di feleletse di fitlhile mo lapeng so ke nagana gore if you are motivated only then o ka se kgone go give up mo seo se dirang ga se ba bantsi ba ba lebellang kgang yo fetsang go ibua jaaka wena motho ga latlhegetswe ke mmagwe motho ga latlhegetswe ke rragwe bana le go nagana gore tota ke bokhutlo jwa lefatshe ka ntlha ya gore tota go a tlhaloganyega gore motho wo e ne le ena go tlhokomelang go kgona go tlhaloganya gore motho wo ke motho nna go direla mme tota go ya ka nna jaaka wena o sa e bone jaaka an obstacle or kgotsa tribulation ke nngwe ya dilo tse o ka di bang fo pele fa le gore wa itse modimo teng modimo mogolo e bile o mpontshitse gore nka kgona go tshela jana ko ntleng ga bagolo ke yone gore motho a tshwana le wena is very unique wa bana ke ipoleletse ke nagana gore kgang e dirang thata gore bile ke seke ka feleletsa ke give up ke motho e leng gore ke na le go tsa fitlhele ke se snepe sa gamma ke re kgala tlhokafetse so sengwe le sengwe se ke se dirang ke bua gore ke direla wena ke lo bona o bua la snepe gore ke direla wena so ene ke dumela gore when I give up ke go tsoga ke go direla eng nka se snepe se le ke direla wena ke go mo direla eng so the best way ke gore go nne le sengwe se ke se dirang gore mafoko e re ga ke a bua tota ile be itsagala gore no I mean those words gore ke direla wena le kwa le nteng ke itse gore tota ela o motlotlo ke direla ena go ntle jalo go bona mosha a na le go nagana jaaka o nagana mme ke dumela mo e leng gore tota mme kwa robetseng teng o itumetse ka gore ga a bone motho o bolawang ke diritibatsi ga a bone motho o nwang nnotagi pheteletso ke motho o e leng gore o tlhokomela bana ba gagwe o tlhokomela boausi le bonna ka gagwe ke dumela thata gore mme kwa teng o itumetse ga se fela wa itse o sa gole jana ga o thunye meriri ga ona mathata mantsi thata mo botshelong ka gore sengwe le sengwe sa gago mosadi mogolo o se bona se siame yaanong diphitlhelelo tsa gago maeto a wa tsamaileng ne ke ntse fa le wena re bua ka leeto la gore wa itse ga motho a roa go batla ga o se ko kurumane o go taung ga o se ko taung o go Klerksdorp o motho ga nne nka e ba sentle tota o motho a tlhatlhegile masho wa bona tota ela go bua nnete ke dumela gore as an artist ne ke ipushitse to a level e leng gore an artist e leng gore ga serious ka mmereko ga ga se fitlhelele Fendersdorp a ke bua ka Fendersdorp specifically yes gona le di artist e se gore ke a banyenyefatsa ne gona le di artist we can say hip hop vocalist gospel o kila bona but I regard myself as the number one artist mo Fendersdorp I regard myself as the number one artist mo Fendersdorp ke bua hela puo pa nya ba utlwile the reason being hagitsi I'm doing poetry doing poetry as Tswana and I can see what I got some in the game but did hip hop and stuff but I regard myself as the number one artist mo Fendersdorp
based on dilo tse ke di fitlheletseng, based on motho ke leng ene today, based on each and everything ke regard as the number one artist mo Fenesta. Ke batla go totobatsa seo ebile ke batla gore batho ba tlhaloganye gore o dira so se se molemo ga o inyenyefatse ebile ga o nyatse ope o bua ka wena ga o bui ka ope gape ka gore tota motho a tshwana le wena ga wena o sa dumele gore wena you are the best ke mangwe a tla go rang a re you are the best ga go no bo ka go rang jalo nna ile ke go bona ga ke go bona ke bone motho man a diragatsa go eleng gore ga ke isebe ke bone ope a diragatsa jaaka no diragatsa whether it's musically whether it's artistry gore ga ke ise ke bone ope a dira jaaka o dira nna ke le nosi ke dumela gore ka wena o ipolelela gore you are the best le nna ke bone so se boneng wa tlhaloganya mana gompieno tswa gakala mo tlaela mo fela ba ga itse ke tsamaile tsele etelle gore ke tle go bona reo mogoti wa poko re mo Ventersdorp gore re tle go bua le ene jaaka re bua le ene jaanong go ra gore Afrika Borwa ka bophara kgotsa o se tswe tsamaile ka ntla ya poko ya go ya ka nna ke nagana gore ke setse ke tsamaile fela ga go gontsi go le go kalo go ya ka nna fela ke dumela gore ke setse ke tsamaile gona le tse di mafelo a mangwe ke dumela gore ke santse ke tla fitlhelela gone ano ke a fitlha ke santse ke tla fitlhelela mme ke gore jalo ke go bolella gore o go Gauteng ka se sebaka motho o dirileng gore ke go itse ke go bone ke mongwe o ke dirisanang le ene go tirong anta a re ba mpitsa bua Setswana monate anta re mona bua Setswana monate tsa fo utlwelle reo ebe ke nna le phisego yo ya gore ke go batle ebile ke go fitlhelle jaanong ke go bolelle gore reo ke buang ka ene ke motho a ko Mpumalanga jaanong o ko Mpumalanga wa utlwa re kganyetsa ga re bua jana kgotsa o ko America kgotsa o ko London ka gonne so se dirang ke so se dirang ka lerato ke so se dirang go etletsa setso ke ba bakae bao ba batlang go dira jalo mme mo letong la gago kana ra ke go ra gire di pound le di dollar di go emetse ditla jang no I don't doubt anything because ke nagana gore I'm much more different from other poets ke nagana gore ke tlile ka tsele leng gore e tlile go dira gore o reetse poko o kgona go nreetsa even track ya la ka tsa 5 minutes o tlile go reetsa the whole 5 minutes ba ikutlwetse re se ke nagana gore ke nagana gore I'm much more different based on the style le go se gore ke tlile ka sona because my main aim in le gore ke dira Setswana fashionable I'm coming up with something se le gore any artist ga ise se dire poko khale le ti but how do you present it if o ka khona go nkutla poko tsa me di bonolo di a tlhaganya se ga di bua ka dilo tsa tsatsi ga se poko tsele tsa merafi tse di buang ka dilo di le dintsi tse di tlhakatla o tlhaloganya re bua ka dilo tse di diragalang gone jana nna ke le nosi ke irile ke fetsa go bona video ya gago ga ke go bolelle maka irile ke go batla ko YouTube ka be ke nna ke lebella dipoko tsotlhe tsa gago ka be ke kgatlhega straight to the point 3 minutes maximum wa bua ibile wa fetsa wa ruta ibile wa khalema ka lerato ka sengwe le sengwe se leng gore sa re ama mo botshelong ke ka mo irileng ke bona gore go tshwanna gore ke tle go bona gore ke tle ke ithute e seng fela ka poko ke ithute ka setso sa rona ka gore irile ke simolla channel ya rona ya bua Setswana se se monate ke ga ke ra batho ke ba ra kere ke batla go dira Setswana fashionable ke batla go dira Setswana financially viable gore madi a tla tsene fela o ntse o bua Setswana ke batla go advance Setswana ke setse ke se befale jaaka batho ba ba rileng whether ke batho ba hip hop ba tsere Setswana ba se ba fale batho ba tshwana le ba diragatsi ba tshwanang le bo Presley Train ya gae batho ba tshwana le bo Reshona ba the Ferguson ba tsere Setswana ba se tsafa ba se isa ko mankaleng jaanong ke go tsa ke go ba jalo le nna mo lefapheng la poko ke go ra kere o etsere fa o isa fale wa ntlhaloga batho ba le bantsi ke rata go bara kere Setswana se na le madi
madi a mantsi mo puong ya Setswana ke a batla bagaetso ke a batla madi a mantsi mo puong ya Setswana morutabana mona a tla rate gore tota gore bagaetso Setswana se a jesa Setswana se na le madi ene ke kgona go iponela gone yana gore Setswana se na le madi you can imagine gore ka Setswana just by only 15 minutes performance, so let's say 10 minutes performance, how much do I make? That's bui fela, you can imagine sa bui ke setse ke iponetse ka matlo ga o ka tla bua re ngatla ka simolla go search go bua hela nnete Setswana se na le madi Setswana se na le madi ke puo e leng gore batho ba le bantsi ba re thata ke bona le puo e bonolo ke puo e bonolo mongwe le mongwe yo dirang Setswana o tshwanetse a itse fela gore Setswana se na le madi ga go sena any motivation e direla bonnete ba gore Setswana se tlile go ntshedisa se tlile go fetola botshelo ba me ka gore kgang kgolo ya me ke go godisa puo ya Setswana ke feel ke puo ya Setswana ya nyelela ke puo e nyelelang motho tswa mo Ventersdorp a ya Joburg ha tsena ka kubu ya Pitori yana a re se phome Joburg utlwa ga se tsalo ko Pitori a re ka boshio wa tlhaloga ke ga ke gore o fitlele motho wa maybe wa teng go Joyce am founela utlwa re motho o mara ga bui Setswana batho ba tla ke tle go boka ka Setswana tle go boka ka Setswana so a utlwe ke re ke tsosolo sa gape Setswana ke neela Setswana botshelo gape tota ngwao ya nyelela jaaka ke tlhola ke bua setso se nyeletse re setse fela ka puo ya rona e leng Setswana ga go kgathalesege gore ke Setswana sa ko kae a wa re hela a wa re fela mme re tshwantse re setse ke rata jaaka modiragatsi mongwe gate ke Tuksenganga a kilare a re tse Setswana re se neneketse jaaka mpa ya motsitsi re se tlhokomele go botlhokwa thata gore puo e re dire bonnete ba gore e tshelela ruri e tshela gare ga rona ebile ga re ne ile mokwatla lesen ke atle ke bue le bankame ko Gauteng ba nthaba na re wena ga o ete ka leleme ke bara ke re nya nna ke bua Setswana le ga ngare ke bua seZulu ke bua seZotho ga ngare ke bua seVenda ke tswela pela jana mme se gore ke itlhokomolosa dipuo tse dingwe mo Afrika Borwa nya e le gore fela ke tsa Setswana ke se ba fale gore batho ba tlhaloganye gore ke tswa kae gore le nna ke se ka itebala go ke tswang teng ebile ke tle ke kgone go fitlhella se ke se batlang bogolo segolo jang ka Setswana ke go tlhaloganya sentle ga ke itse go na le motho na bua gore re tle re Setswana gore re a tswana ga ke tswa ntlhaloganya Motswana o tswa mo go nna o le Motswana re a tswana re batswana go gore re so bonnete ba kgang ke gore hela re tlile go dira bonnete ba gore Setswana re se ba fale re tlile go tswana ga ke go rutile le wena o tla go ruta mongwe tla tswa mo go wena wa tlhaloganya ka sekgwa ba re bona ra expanda gore ga ke na le wena jana bona jaaka re nga thoganya ra nga thoganya ke fale re bua Setswana ga o tswa fo gona thelo mongwe tla ba go tswana le eno tla ba go tswana a tla e bua bontle ba gaetso o e buile jaaka mmoki greo ke mmoki wa number 1 ke mmoki wa number 1 ke motlwile thata mo di videong tsa go tsa YouTube mme ke batla gore ene a le bolelle gore fo a lente o batla go ipona le kae gore fo a lenteng a ka ra banka rona kana ke bua ka our peers o ka ba fa advice e feng o ka ba rotloetsa jang gore le bone ba follow di passion tsa bone go ya ka nna ke rata gore ba ke tota ibile se go le bogolo jang ba santseng ba tla ba le kana le nna ba nagana gore ke setse ke fitlhile go ya ka nna ga ise ke fitlhe ntlhaloganya ke santse ke tlile go fitlha ntlhaloganya so le bone ga ba batla go fitlha ka gongwe mo ba bonang e kete ke fitlhile teng ke ise ke fitlhe a ba dire bonnete hela ba gore se ba se dirang ba robala mo go sona ntlhaloganya seo se dirang robala mo go sona ntlhaloganya fela ka beta o tsoga robala mo go sona dira bonnete ba gore ke rata go bua ka baboki points dilo bona go na le points dintsi di batlang advice from so nna se ke tleng go se bua le bona ke gore dira bonnete ba gore o recorda dilo tsa gago dira bonnete ba gore o dira di-link tsa dipoko tsa gago o dire bonnete ba gore o re neela di-link le rona re kgona go di share le rona re kgona go di download
ke go boleletse ke re go fana go tlhokega madi gore o kgone go dira madi wa ntlhaloganya patela motho wa go direla di-artwork tse di-proper tsa dipoko tsa gago ke tsone tse di re attractang re kgone go di share le rona re nne attracted go downloada wa ntlhaloganya studio batho ba le bantsi ga ba record o fitlhele motho a nromelela poko a re manna ke re kgodile poko but ga o e utlwe be sa sound proper ke nagana gore the way o tla bo presenta ka teng go tlhokega go sound wa teng e nne proper e nne skono e nne well mixed and mastered lo ene re ga ke ga o mpha ke re santse ke re ke nele tux le ena ke monela kgone go utlwa this person is serious se ke se buang ala ke gore a tiro ya gago e nne quality ke sone se se botlhokwa re o tletse o itse o ile go tlala seatla ga o ka la tlhoko ke dirisa dilo tse di bonolo ke dirisa phone go tsa di-video tsaka but you want say ke phone because of ke leka ka bojotlhe nne quality wa tlhaloganya bona background matters ha o tsa video o batla go bua le rona background ga go it matters dira bonnete ba gore it's on point banna we ba go utlwile ke solofela ba utlwile gore ga o le motho o tshwantse gore o itse motho wa tla re o tshwantse o itse serious man o tshwantse o itse serious o itseela matsapa invest in your art whether ke madi mme se se tona it's your time ska tshameka ka yona ka ntlha ya gore ga ikitla e boela go go wena jaanong ke rata jaaka o setse o ba neile botlhale tota ba botse ba bo dirisa ba tla bona ba tla tswella le bone jaanong ra garela dinako tse dintsi ga ke garela mo lenaneong le la mele la moitsi ke atle ke re moyeng moyeng ke ena garela no ke go tlhaloganya sentle le fa tota e kete wa ntlama fela sentle ba gaetso ke batla go le itsise gore Setswana ke puo monate Setswana ke puo ya gang Setswana ke puo leng gore ga ya golole ke batla go itsise gore tota e se kare ya ke bua Setswana wa bo ga khamala o sa ga khamale fela ke a re ga khamala ka di ga khamatso tse ga khamatsang ke batla go itsise gore tota puo ya Setswana ke puo monate puo e mogote puo e se mogote to ga khololang ke bua ka mogote o gotetsang thata go fedisa dirope tsa motsetsi a le mo tsietsing ya tsietsa ga ke tsitsibalo ya mogote wa pelego nya outwetse re o ba gaetso o garetse ga nka re ke a garela ke a go isenya jaanong bona re tla kopana gape mo nakong e tla fa modimo a ratile ke a lebogarara ke lebogile thata kgosi ya me ba ga dira bonnete ba gore tota ba ntshala morago teng mo Facebook ke teng ke mogote wa poko Twitter @mogote Instagram @mogote TikTok @mogote dirangela bonnete ba gore ntshala morago ke teng mo manyalong matlapa di graduation celebrations surprise parties mpitse ke tle go boka mpitse ke tle go dira moletlo ga go nne monatlo o monate ka puo ya Setswana e monate ga o mmeditse tiro ya gago e tla nna mogote batho ba tla e gopola ra leboga I'll boy my